ndaritagura dayimoni utuma abantu badatera imbere ndaritagura dayimoni utuma abantu batubaka ndaritagura dayimoni uheza abantu mu bukode riduka dayimoni uheza abantu mu mihanda riduka dayimoni wikoreza abantu udutaro riduka dayimoni utuma abantu batagira konte riduka dayimoni utera abantu amadeni riduka dayimoni utuma abana badatsinda riduka dayimoni yafashe amafaranga riduka dayimoni yabujije abana kujya kwiga riduka dayimoni yatumye abana bahera mu rugo riduka dayimoni yafunze minarivare riduka ndakuridura pere de kwataya da zerebo eta kwataya urariduka naje ndisimusiga ya masaha naje batari bunyire naje ndibamba naje ndi nkuba naje ndi karungu naje ndi intorezo naje ndi umuriro naje ntakina urariduka 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 akaruta kandi karakamira urariduka akagabo gahimba kandi kataza urariduka urariduka ibibazo bimeze nka sabyinyo murariduka ibibazo bimeze nka muhabura murariduka ibibazo byatanze abantu imbere murariduka ibibazo bitumye abantu bivugisha murariduka ibibazo bitumye abantu bangwa mu miryango murariduka padota kotaya murariduka murariduka ibibazo bitumye abantu birukanwa ku kazi murariduka ibibazo bitumye abantu bafunga za kampani murariduka ibibazo bihombesha za kampani murariduka murariduka riduka riduka dekoshere bosaya ibibazo bitumye abantu bahinga ntibeze murariduka ibibazo bituma abantu borora ntibakame murariduka ibibazo bituma borozi batabona amata y'inka zabo murariduka riduka 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 wa madeni weriduka wa bushomeri weriduka wa bukode weriduka wa ndwara weriduka akagabo gahimba kandi kataraza uyu mugoroba ntabwo ngusiga rebota kotaya reboshaya mwazinze abakobwa hano murariduka mwazinze abasore hano murariduka mwatumye abantu bubaka amazu ntiyuzure murariduka mwatumye abantu mwabazimu mwe mwatumye abantu bubaka amazu ntiyakorerwa amafinisaje murariduka abandi bakotaya abandi baguze ibibanza babura amafaranga yo kubyubaka murariduka 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 abandi bagujije amafaranga banke baburayo bishyura murariduka murariduka yebaba we murariduka murariduka aya madeni y'amarambere ndayarituye murariduka abandi bagujije banke babura ubushobozi cyamunara ziramanitse ndakuritura riduka ndabohora abantu witekawe wampaye amavuta yo kubohora uyu mugoroba ndabohora abantu bibahagaze imbere byose biriduka babishake babibure ubushomere babushake babubure agashara gato bagashake bakabure ibigeragezo babishake babibure impindu y'ibibaya amasoko ibibambi hinduye amasoko haya ndatesha umutwe kuzimu ndamanurira y'umuriro ndabasukaho umuriro imyuka yateye aba bantu ngicukuriye urugobo isi zarindi irangira mutarageraho mujya ndabamanuye mwabazimu ndabamanuye mwamyuka ndabamanuye mwamahembe we wabitega we ndakura amazina y'abantu aho bayashize afungiye mu mpapuro mu bapfumu ayo batabitse ayo bazingiye mu myobo ayo bazingiye mu nsina ayo bazingiye mu rutare ayo bamanitse mu biti ndabazinguye ndabamanuye mu manuke ndabazinguye ndazingura ibiganza byanyu ndazingura amaguru yanyu ndazingura inda zanyu ndazingura ibituza byanyu ndazingura imitwe yanyu ndazingura ejo hanyu ndabazinguye ndazingura amavi yanyu ndazingura ibirenge byanyu ndazingura ibiganza byanyu ndabazinguye mushake ndabazinguye mwubake ndabazinguye mushake ndabazinguye mwubake ndabazinguye mubone inkwano na materiyeri ndabazinguye aho mwazingiye mbavanyayo
sayidekeye mbavanyeyo, mbavanye mu migina, mbavanye ku rutambiro, mbavanye mu marimbi, mbavanye muri za purafu, mbavanye mu nzira, mbavanyeyo, mbavanye mu nzu z'abapfumu, mbavanye mu nzu z'abapfumu, mbavanye ku mipaka. Hano hari umuntu witwa Saviyo bamuzingiye ku mupaka, bamuzingiye ku mupaka. Umuntu bahamagara Saviyo hano bamuzingiye ku mupaka, baravuga ngo ibintu bye bizahere hagati no hagati. Nkuvanyeyo, 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 ndakuzanye, ndakuzinguye. Beko sharabo rebotake eregerebosa nikitako erekerebo orebosaya. Inda mwazinze ndazizinguye, aba bana mwahejeje mu nda mbavanyeyo. Izi nda zimaze imyaka zitavuka nzivanyeyo nizivuke. Abatwita imyaka myinshi babyare, ndabatera ibise, ndabatera tobare. Nimubzare, 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 nimubzare. Abana bazingiwe ku rutaro, mbavanye ku rutaro mbateretse mu nda. Abantu nibatwite babyare, zintanga bahinduye ibihuhe nzihaye ubuzima. Abantu bagize ibigoryi mbahinduye bazima. Abo baroze ubuwerewere mbahinduye bazima. Abo baroze kuzubara mbahinduye bazima. Abo baroze guta umutwe mbahinduye bazima. Abo baroze kumugara mbahinduye bazima. Abo baroze imigongo mbahinduye bazima. Abo baroze amaguru mbahinduye bazima. Abo baroze igituza mbahinduye bazima. Abo barogeye abana mbahinduye bazima. Abo baroze ibitugu mbahinduye bazima. Abo bahekesheje inyonjo ndazibaze, ndazijugunye, ndazijugunya hasi, mbatuye izi nyonjo. Abo baroze urushwima, uru rushwima ndarubabyaze, ndakanda, ndakanda urushingumwa, ndakanda urushwima, ndakanda urushwima. Hano hari umuntu urwaye urushwima, Imana imbwiye ko irukanze. Urushwima rurakize. Hari umuntu hano Uwiteka atuye imizigo mu nda, bari baramuhaye urushwima, Uwiteka ararukubyaje. Erebosayada erekerebosaya. Abo baroze kubyimba amaguru ndayabyimbuye. Abo baroze kubyimba mu maso ndababyimbuye. Ayayaya. Abo baroze kubura ibitotsi mbahesheje ibitotsi. Abo baroze umwaka ndawubavuye. Abo baroze kuzingirwa imari zabo ndazizinguye. Abo bahejeje ishangi nyuma y'ishyamba ndabazanye. Abo baroze ngo bazagwe ku gasi ndabazanye. Ntabwo mukiguye ku gasi. Ababuranye n'ababo, hano hari abantu baburanye n'ababo, Uwiteka arabahuje, arabahuje. Dore umuhuro, dore umuhuro, dore umuhuro, Uwiteka arabahuje. Abo baroze kugwa ku gasi ndabazanye, mbagaruye muri famiye. Abo baroze uburara ndabarogoye. Abo baroze kunywa ibiyobyabwenge ndabarogoye. Abo baroze uburaya ndabarogoye. Abo baroze ubwumvikane buke ndabarogoye. Bikotarabasandotaya rekerebo ndabahambuye. Abo bazingiye insengero ndazizinguye. Abo bazingiye ibigo by'amashuri ngo bidatera imbere ndabizinguye. Abo bazingiye amavuriro ngo adatera imbere ndabizinguye. Ayayayaya. Abo barogeye ingo zabo ngo zidatera imbere ndazizinguye. Abo barogeye imirima ngo itera ndayizinguye. Abo barogeye amatungo ngo atororoka ndayazinguye. Abo barogeye ingendo bakazihambira ndazihambuye. Abo barogeye abana ngo batazatsinda ndabahambuye. Abo barogeye ejo habo bakahazinga ndahazinguye. Abo barogeye inyenyeri zabo zikazima ndazacije, 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 ndazacije. Inyenyeri z'abacuruzi ndazacije, inyenyeri z'abaganga ndazacije, inyenyeri z'abapilote ndazacije, inyenyeri z'abakomisiyoneri ndazacije, inyenyeri z'abamotari ndazacije, inyenyeri z'abanyonzi ndazacije, inyenyeri z'abadogiteri ndazacije, inyenyeri z'abanyeshuri ndazacije. Izi nyenyeri ndazacije. Fata mu gahanga natse inyenyeri yawe, inyenyeri yawe ndayakije. Y'ubucuruzi ndayakije, iy'ubuganga ndayakije,
iy'iterambere ndayakije, iyo guhaha ndayakije, inyenyeri yo kugenda ukagera ahantu hashoboka ndayakije. Si inyenyeri yawe kandi ndashinganisha ntihazagira undi muntu wongera kuyihuha, nta muntu wemere kuyihuhera, nyigusudiriyeho, nta murozi uzongera kuyihuhera, nta mwanzi uzongera kuyihuhera, nyigusudiriyeho. Haleluya, haleluya. Ndahagurutsa bicaye bamaze igihe bicaye mu magare barwaye, ndabahagurukije. Babiri barahagurutse. Perebosha de gorebosaya, eregerebasaya da retakotayaba, erekerebo. Mbahagurukije mu magare, abo bicaje mu magare, abo baryamishije ndababyukije, abo bamugaje ndabakijije. Erebosha idetaidekeye, abo baroze umuze bagahora bakonje mbavuye umuze, abo baroze ubumuga bakabapararize nzikamuyemo, mbateye ibinya, nanjye mbateye ibinya. Kandi Deboshaya ndimura ya marozi nyasubizaho yavuye. Nimufate ibyanyu, va ku giti dore umuntu, mufate ibirozi byanyu, mufate ibyanyu mujyane, mujyane ibyanyu. Ndabona umweyo w'Uwiteka yaje, umweyo w'Uwiteka waje. Uyu mweyo uje uhinda umuriro, uyu mweyo uje umeze nk'icyuma. Ndabona mareka uko zasukaka, nkabona ari gukubura mu ngo zanyu. Ndabona abantu bubatse ingo hano, mareka yazanye umweyo ari gukubura, ahereye mu byumba, ari gukubura ngo ndamuruze mu masaho, ari gukubura ngo mu bikoni, ari gukubura mu masaramanje, ari gukubura Yesu we mu makorodoro, ari gukubura, aranyuzamo agahungura n'imirayi. Mbega umweyo wakawe, hari uko zasukaka, ijwi rikambwira ngo hari imbaraga zihiye zabaga mu mazu y'abantu, hari imyuka yabaga mu mazu y'abantu, hari ibikoko bisohotse, hari imyuka isohotse. Hayaya, myuka ibuza abantu ibitotsi irasohotse, myuka ibuza abantu kubika irasohotse, myuka ibuza abantu gutera imbere irasohotse. Dore marayika arakubuye we, erebashadota eketekuta retekisharebo harakerebo utakotise kidebo hereboshaya. Hari umuntu hano ukizibere, dore ibere ryari rimumereye nabi, Uwiteka gukijeje kanseri y'ibere, cyo kintu kibijimjemo nta kutagize, Uwiteka gukijeje kanseri y'ibere tekosharebo. Hari umuntu uri hano wakize kanseri imusigira ubumuga, Uwiteka arambwiye ngo agushyizeho urutsiriko, agushyizeho uburinzi, nta yindi ndwara izongera kuguhangara, kandi gusenga kwawe kwarumviswe. Imana ije kugutabara, Imana ije kuguha gusaza neza. Uwiteka ari kuvugana namwe ngo nimwakire imbaraga n'imbabazi kandi mwakire amahoro. Mirindi y'Uwiteka ikomeje kugendagenda ku buzima bwanyu. Ndabona Imana itabaye abantu benshi cyane hano, ndabona Imana iri gutokora, habona iri gutokoramo ibintu bimeze nk'indondwe. Hari ibifu hano byari byatatswe na kanseri, hari uwo babaze hano igifu, Uwiteka avuganye nawe ngo agukijijemo kanseri, wari ufite randevu yo kongera kubagwa, ariko Uwiteka atabaye nk'intwari. Mana urakoze, ndagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Ndabasuhuje abantu mwese muteraniye hano. Imbaraga z'Imana zibe kuri mwebwe, igitinyiro cy'Imana kibabeho, mavuta y'Imana babeho, bwiza bw'Imana bubagote, imirindi y'Uwiteka ikomeze kubotsa igitutu, imirindi y'Uwiteka igeraho mutabasha kugera, imirindi y'Uwiteka ikore. Haleluya, haleluya. Abantu mwese muri hano, kiganza cy'Imana kibabeho. Kandi ndabona Uwiteka, hari abantu harimo ibintu bimeze nk'ibinini, ndabona umumarayika uri gutanga ibinini hano. Nakomeza kumushimuza impamvu y'ibinini, akambwira ngo ni inkingo aje gutanga, ni inkingo aje gutanga, ni inkingo aje gutanga. Mwakira inkingo, Uwiteka azanye inkingo, nahabwa icyubahiro. Ndabakiriye rero, muri hangana muri sinzatuza, ndumva afite ibihe byiza bidasanzwe, nanjye ndumva ntari gutuza, ndumva afite ibihe bidasanzwe. Mwegere hafi ahangaha, mukanya ndaje mbabwira ibintu tugiye gusengera, mukanya ndaje mbabwira ikintu Mwuka mpishuriye, mube hafi, ndaje dusengane namwe, ntugende tudasengeye iki kintu.
mu masaha 8 ijwi ry'Uwiteka ryasanze rirambwira ngo uyu munsi nze gusengera abantu ngo ariko by'umwihariko Imana imbwira umwuka ndi bubatandukanye nawo. Hari umwuka uteye utya unkurikiro nyumve n'umwuka umeze nko guhwinena nko kuba igihurihuri nko kubura ubwenge. Donc uyu mwuka uteye utya unkurikiro nyumve ko marayika yabinyerekaga umuntu ari kuramuka hari